Merhaba şehir Ramazan, merhaba. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cijenjeni gledalci, dobrodošli u naš ramazanski program. Svaka ljubav pokazuje se riječima i djelima. Tako i ljubav prema našem voljenom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem pokazujemo riječima, to jeste salavatima i selamima donoseći na njega. I djelima tako što radimo njegov sunnet, tako što radimo ono što je on radio i ono što traži od nas da radimo. Najbolji primjer ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem jeste naravno njegov najbolji prijatelj Hazreti Ebu Bekir radijallahu anhu. Neka Allah zadovoljan sa njim. Dosta primjera može nam pokazati koja je bila velika ljubav Hazreti Ebu Bekra prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, a ja ću vam ispričati samo jednu od njih. Nakon osvojenja Mekke, kada je poslanik sallallahu alaihi ve sellem ušao u Meku, Hazreti Ebu Bekrov babo do tada još nije primio islam. I kada je osvojena Meka, on je došao poslaniku alaihi selam sa željom da izgovori kelime i šehadet i da je uđe u dini islam. Naravno, ovoj vijesti i ovom dijelu se obradovali svi ashabi i naravno sami poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Ali neki od ashaba vidjeli su u Ebu Bekra da ima mala mrvica tuge, da ima mala mrvica tuge u njemu. Pa su ga pitali, zašto si tužan Ebu Bekre? Osjećamo da si malo tužan. Iako ti je babo primio islam, zašto osjećamo da ima ta neka tuga u tebi? Pa je Hazreti Ebu Bekr odgovorio, drago mi je što je moj babo primio islam, ali bi mi bilo draže da je prihvatio islam amidža poslanika alejhi selam Ebu Talib. Jer da je on prihvatio islam Ebu Talib amidža poslanika alejhi selam, tada bi poslanik alejhi selam bio još radosniji. U ovom primjeru samo vidimo kako Hazreti Ebu Bekr razmišlja o poslaniku alejhi selam, razmišlja o njegovoj sreći i dokazuje svoju ljubav prema njemu. Dokažimo i mi svoju ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, donosimo salavat i selam na njega non stop kada god se sjetimo i činimo i radimo po sunnetu poslanika alaihi selam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.